Wabire wa Minister wa PIDA hamwe n'enshonga za Karamoja Engineer John Byabagambe niwabira ari omugyenyi mukuru kandi asimire district kadhi ahabo buhereza burungi. Obutegeki bwanje n'obutegeki bwo kugira ngo hereza omuntu nko omuntu okuyayihayo kakadi tikwamya mukadi oyine sente nyingi zo kwihakahi omuzikito. Okay, hayo kuhereza rahanga kuhereza abantu webare kuhereza abantu n'omutegeki kwaseme bakozireki ali ekyombeko ekirukurundana ritafari kikatongozwa President Museveni 2014 kandi hari miliyoni 300 zirikwetengwa miliyoni zirikurenga 21 hamwe n'obushaho 262 bwa siminti byabonekere kira obuhwezi obwizokirira mu office zetu Uganda nobasakura bose buganje mane nkuteka hari Engineer John Byabagambe yaturetoro muganda ugwano gusya almost nka miliyoni 5 ngaraka nteka okusimo kundi nkuteka George Mutara ayebare mukamara hanga hiha amongero gasha kwa Timothy Mushabe.